Turi mu ijoro ry'itariki ya 12 Mata mwaka 2026 ndabasuhuje nongeye kubaha ikaze mu makuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi muri rusange. Tugiye kuza kwibanda mu burasirazuba bwo hagati n'intambara ikomeje guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran ku rwego rukomeye cyane, ni nyuma y'uko Amerika ndetse na Iran binaniwe kumvikana nyuma y'amasaha 21 ibiganiro bitangiye. Ni ukuvuga ngo nta n'umunsi warushize muri rusange. Hari amakuru yemeza neza cyane ko rwose ngo intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihagarariwe na J.D. Vance, Vice Perezida w'icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo zasohotse amaguru zayabangiye ingata. Tugiye kuza kugenda tugaruka kuri iyi nkuru mu by'ukuri wumva ko imeze nk'isekeje, ariko kandi muri Iran ibisasu biracyavuza ubuhuha ndetse n'imirwanire cyakomeye ku rwego rukomeye cyane, bikanagendana no ku Iran nayo ikomeje kugenda isubiza ibihugu byo mu karere n'ubundi ku burasirazuba bwo hagati n'ubundi muri rusange. Tugiye kuza kugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu, ariko kandi turaza no kugenda twibanda cyane mu yandi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda avugwa cyane cyane muri ibihugu bihanganye, haba Amerika, Iran ndetse na Israel. Byose turaza kugenda tubikomozaho gatanu kuri gatanu, ndagira ngo ntizimbye mu magambo. Ndagaruka mu kanya gato cyane ndi kukwinjiza muri aya makuru ku buryo burambuye. Intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iza Iran zasoje ibiganiro byamaze amasaha byibura 21 byazihurije muri Pakistan, zinanirwa kumvikana ku bijyanye no guhagarika intambara. Ibiganiro byahuje impande zombi byatangiye kuwa gatandatu, ku munsi w'ejo bisozwa kuri iki cyumweru. Intumwa za Amerika zari ziyobowe na Vice Perezida w'iki gihugu J.D. Vance, byabereye Islamabad biyoborwa na Pakistan nk'umuhuza n'ubundi. Nyuma y'amasaha 21 impande zombi ziganira, Vice Perezida J.D. Vance yatangaje ko rwose Iran yanze kwemera ibyifuzo Amerika yinjiranye muri ibi biganiro bikubiye mu ngingo 15. Amakuru dukesha Reuters avuga ko rwose kimwe mu byo Iran yanze harimo guhagarika gahunda yo gukora intwaro za nucleaire. J.D. Vance yagize ati amakuru mabi ni uko twananiwe kumvikana, kandi ntekereza ko ari amakuru mabi cyane kuri Iran kurusha uko ari amakuru mabi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu dusubiye muri Amerika kuko tutageze ku mwanzuro wacu, twasobanuye ibintu neza, twerekana imirongo ntarengwa ku ruhande rwacu. Yakomeje avuga ko rwose Iran ngo yanze ingingo zatanzwe na Amerika zirimo guhagarika gahunda yo gukora intwaro za nucleaire. Ati dukeneye kubona ubushake nashidikanywa bwemeza ko rwose bazahagarika gushaka intwaro za nucleaire. Iyo niyo ntego y'ibanze ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nibyo twagerageje kugera aho byose muri ibi biganiro. Twagerageje kubaganiriza rwose tubumvisha neza cyane ko rwose bagomba guhagarika bigishoboka ibyo izo ntwaro bakomeza kugenda bacura. Ku ruhande rwa Iran yo ivuga ko rwose Amerika isaba byinshi cyane birimo n'ibidashoboka. Yakomeje ivuga ko rwose ngo yananiwe kumvikana na Amerika ku ngingo 2 cyangwa se 3. Uretse guhagarika umugambi wo gukora intwaro za nucleaire, mu bindi Amerika isaba Iran harimo gufungura inzira ya Hormuz, guhagarika gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro, guhagarika ibitero ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ibindi. Iran isaba Amerika kuyikuraho ibihano, guhagarika ibitero iyigabaho, gukura ingabo zayo mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyuma yo kunanirwa kumvikana, J.D. Vance n'intumwa yarayoboye bahise bava muri Pakistan, mu gihe biteganyijwe ko rwose intumwa za Iran zo n'ubundi zikomeza kugenda zihava gake gake n'ubundi, kuko Pakistan n'ubundi na Iran bavuga ko rwose ngo ari abaturanyi, ngo akaba ari n'abavandimwe. Ni cyane cyane ko rwose na Amerika yashinje Iran ngo kwifashisha Pakistan kuba yayobora nyine bino biganiro muri rusange. Kugeza kuri ubu ngubu ntibiramenyekana niba hazabaho ikindi gice cy'ibiganiro, gusa Pakistan nk'umuhuza yatangaje ko rwose bazakomeza kugira uruhare rukomeye cyane mu buhuza. Impande zombi zinaniwe kumvikana mu gihe hari hashize iminsi mike cyane zumvikanye ku gahenge k'ibyumweru 2 batarasana n'ubundi muri rusange. Nyamara kandi ibitero byo byarakomeje gatanu kuri gatanu muri izo mpande zombi n'ubundi muri rusange. Amakuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga rero aremeza neza cyane ko rwose ngo intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zasohotse mu cyumba cy'uruganiro zirukanka ku rwego rukomeye cyane, ngo bikanagendana nuko rwose ngo amaguru bari bayabangiye ingata kugeza bageze mu mamodoka yabo bagombaga gutahamo muri rusange. Ariko kandi mu by'ukuri benshi batangiye gutekereza ko ngo hari ibintu bidasanzwe Iran yaba yavuzeho, cyangwa se hari ibindi bikorwa bidasanzwe Iran yaba yateguye gukora kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kandi bikanagendana nuko rwose ngo byatangajwe neza cyane ko rwose nta kintu kidasanzwe kigeze kivugirwa muri iyo nama. Bwana Vice Perezida J.D. Vance yatangaje ko rwose ngo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atazihanganira icyo gihugu cy'abahezanguni, ndetse kitanashaka no kumva ibyo kibwirwa ngo gihagarikirwe cyangwa se gikurirweho ibihano bigiye bitandukanye, ngo n'intambara ihagarikwe abantu batakomeza gupfa muri icyo gihugu muri rusange. Yatangaje ko kuva ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangira ibiganiro, Iran yakomeje kwinangira ku rwego rukomeye cyane, ndetse bakanagaragaza ko rwose uko bimeze kose ngo bazakomeza guhotsa igitutu iki gihugu kugeza
kugeza kigeze ku mwanzuro wacyo wa nyuma. Benjamin Netanyahu kandi yikomye Espagne yishinja gusuzugura igisirikare cya Israel. No kubera iki? Reka nabyo tubikomozaho gato. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yategetse ko Espagne yirukanwa mu kigo gishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri i Kiryat Gati gishinzwe gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano muri Gaza. Ibi Netanyahu yabitangarije mu butumwa bw'amashusho yashyize hanze. Yashinje Espagne gukomeza kurwanya Israel ndetse no gusebya ingabo zayo nyuma y'uko inenze bikomeye cyane ingabo za Israel IDF ku bitero ziherutse kugaba muri Libani. Netanyahu yavuze ko imyitwarire ya Espagne ari agasuzuguro gakomeye cyane, ati Israel ntizaceceka imbere y'abayitera. Espagne yasebeje intwari zacu, abasirikare b'igihugu cyacu bafite imyitwarire myiza cyane kurusha izindi zose ku isi. Yahisemo kenshi kurwanya Israel. Sinteze kwemera ko rwose ari igihugu icyo ari cyo cyose cyatugabaho intambara ya diplomasi ngo ntikibihanirwe na gatoya. Aya magambo ya Bwana Netanyahu agaragaza neza cyane ko rwose ngo umubano mubi cyane hagati ya Israel ndetse na Espagne ukomeje kugenda wiyongera ku rwego rukomeye cyane, ndetse bikanagendana cyane rwose n'intambara imaze iminsi iri kuba mu burasirazuba bwo hagati. Ni cyane cyane ko rwose Espagne ari kimwe mu bihugu byanze guhereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu ho kuhagurukiriza indege z'intambara zagombaga kugabwa muri icyo gihugu cya Iran muri rusange, ariko kandi n'ubundi nabwo bahise batara urwango rukomeye cyane hagati yabo ndetse na Israel ku rwego rukomeye cyane. Israel igaragaza Espagne nk'umwanzi ukomeye cyane ifite muri ubu ngubu, kugeza n'ubwo rwose igaragaza neza cyane ko rwose ngo Espagne itagakwiye no kongera kumufatanyabikorwa na gatoya uko byagenda kose, ngo bitewe n'uko rwose ikomeza kugenda igaragaza ku rwego rukomeye cyane ngo Israel nk'ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'isi n'ubundi muri rusange. Ndi kugana ku musozo, abantu bagera kuri 30 bapfiriye mu muvundo wabereye mu marembo y'inyubako ya Citadelle La Ferrière yo muri Haiti, iri mu murage w'isi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guteza imbere uburezi, siyanse ndetse n'umuco UNESCO. Ibi byabaye mu ntara y'amajyaruguru mu gace ka Millau aho iyi nyubako iherereye. Inyubako ya Citadelle La Ferrière yubatswe mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 nyuma y'uko Haiti ibonye ubwigenge. Ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane by'amateka muri iki gihugu. Kuri uwo munsi inyubako yari yuzuye abanyeshuri bari bagiye mu rugendo shuri n'abandi bantu bagiye batandukanye bari mu birori ngarukamwaka bya Pasika. Bamwe mu bari bahari bavuze ko rwose uyu muvundo watejwe cyane n'imvura yaguye muri aka gace, byatumye abantu bakuka umutima bagatangira kwiruka babyigana ngo bagume muri iyi nyubako. Minisitiri w'intebe Alexis Didier Fils-Aimé yihanganishije imiryango y'ababuze ababo, avuga ko rwose yohereza ubutumwa bw'ihumure ku miryango yaburiye ababo muri iyi mpanuka, kandi ko rwose abizeza ko yifatanyije nabo mu gihe nk'iki ngiki cy'akababaro n'akaga gakomeye cyane. Inzego z'ubuyobozi zatangaje ko byamenyekanye ko bapfuye ari 30, ariko umubare w'abahitanywe n'uyu muvundo ushobora kwiyongera nihakomeza gukorwa iperereza ku rwego rukomeye cyane. Mwakoze kubana natwe, ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose. Ni amakuru menshi cyane agiye atandukanye muzakomeza kugenda mubonera ku gihe. Ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino ku isi n'ubundi muri rusange.